Vos vais os daos audiencia all'invitazione da venir alla devozione da penitenza, con al quale nos se preparain sin la fiesta da Pasches, caras horas, caras frars, mesafons e giufens, fece le avustuts in cordia bain veni. Deus exclama nusqueu en sia vicinonza. El dat anus ots puspai cajunda, se reconcilia con el. Mos anus dendon era da se reconcilia con nos con carcions. Ascia, en chavainus, questa songia messa con devozione da penitenzia e l'ensena del Dio vivente. En el nome del Ba, e del Fel, e del Sperson. La misericordia, la pace, il perdonamento da Dio, il Ba, e de nies pintrada, Jesus Christus, saigi con vos. Vos asceses. Colpa, saudatier, nos aveta. Nus essen ge non perfets, e resta adina in viers lauter, culpons. Bunamein mincha di distinus et offendin nos concarciauns, sapientiva main, ni senza en corsa. Nus alzain la vush, e quai savens viers carciauns che staten a nus sun da manaivel. Quai sparta nus da nos concarciauns, dalla scafiziu e alla fin da Dio. Nus en conoscain bias pars da nos aveta. No tutina, reusescia ai boadina da sestene vid la dreccia messira. Nus vaien ed experimentaien quai adina puspai. Esser per chars da quai, ed anfla la dreccia messira, quai promova e suste la veta e nossas forças. Nies comunabel devozione da penitenzia, possi essa in paz, in apincia paz, e la dreccia direzione. Nies reflecta comunabel duaigi motivanus da fa paz concret en quella direzione. Che nos podaien senti e nies minciadi la misericordia da Dio. La insasciamo entà della misericordia che Dio regala a nos entras Jesus Christus. Con le supplicas e l'orazions da perdonament, anflainus nus exi, venin pli da manaivel a nos concarciauns scopusaivel, al mund e a Dio. In moment da silenzi, lei nos ponterà e rifletterà. Nos steins in pais. Lain ura. A Senhor, nies Dio, tia scafiu nos carciauns tenor, tia semelia, en tiu fel Jesus Christus vesainus tia faccia che mosa annus co carciauns duaien viver tenor tia velia. Sincer, just, misericordaivel, unicuntai, cum cor aviert per tiers ordres. Arua nos els perché nus enconoscaien nua che nus vain, traspucau e culpa, scirantau tiu malec, e faccia nus exi ed ad autos la vetta grefa. Arua nos cors perché nus daventaien proms da se migliora, da se volva vir stai, la vera e ventirai la vetta, e che nus podaien viver en pais cum nus exi, in cum lauter, e cum tia entira scafizion. Persuende, rogai nus tai, entras Jesus Christus, nies fra
e nia Signor. Vos César e sentir-nos les leccions. Les leccions del primer brev de Sant John al primer brev de Sant Paul als fideivels de Corint. Ves cars, l'encarezzà in lauter, perché la carezia vien de Diu, es che dinche carezza ai nascius de Diu, ed en conosce Diu. Chi che carezza bo, a bo en conosciu Diu, perché Dius ai carezia. Mes cars, se Dios accarezzau nus a schizzon, stoine nus carezzà in lauter. Aun mai a in cristian viu Diu. Ma se nus carezzain in lauter, lu resta Dios en nus, e sia carezia ai davantada perfecta en nus. La carezia ai generosa e migliaivla. La carezia è bosquidusa. La carezia sa fa boda gron a dai boger madia. Ella fa nuot mal honest, an quera bossiu avantage, sa lai bogri tentà, a tembo a quen il mal. Ella ha bo plager da mal giustia, ma bain s'allegra con la verdad. Ella exculpesce tot, crai tot, spera tot, supporta tot. La carezia ha mai fin. Les profezies svanescen. Ils discurs ec tactics calen. L'enconoscienza va alla fin. Plait il Diu vivent. E grazie a Dio. Il Evangeli nos stein sin preis. Il Signore con vos. Ord il Evangeli tenor San Matteo. Il fel discarseu noi venius per spintra quai che era iu a piarda. Cei managais, se saci posseda cie nursas, et ina da quelles va a piarda. La il lubo les 99 els quorms e va ad incurri la starsciata e sai reusescia ad il danfla ella. En verdad, eu dice la vos, el se alegra pli fech da quelles che delles 99 cain bo sestrastades. Ascia ai si ai eratier vies baben ciel.
El vulbo qu'insulet da quels pins monti a piarder. Evangeli dania segna Jesus Christus. Usa Jesus. Cars presents, mincha di stuainus sedexida, en qual gavainus bo in bien sentiment. Quai sentiment ai in compass intern que nus numnain consciência. La consciência ha il saber distinguer chai kai bien e chai kai schliet. Chai kai entrech e chai kai falliu. Bumon nus Christifidaivels vai nental mosavia intern. En mincha cultura dat ai quel. Las religions perschiren quai mosavia en diferentes traditions e cartires ed en diferents contaments. Forsa en conosciaisus quest num, Mahatma Gandhi, da l'India, in Inter, era in carciaun con una vasta eliada per els camons divins que unescen bunamain tut les religions. El ha apprezziau sun feix l'Evangeli e la persona da Jesus, surtut il camont della carizia e la refusazione della pussonza han passionau el, per quai che quels principis maven a prau con sia persuasio. Gandhi ha concretisau prau con sia concretisau les ordres, adau in intruidament con nos avaien viver en carizia e senza sforz. El numna quel chun propies per il di, chun propies per il di. Quel si numnen l'emprema. Eu vi statier la verdad. Secund. Eu vi bo tolera malgiustia. Tiers. Eu vi esser libers da temes. La quarta. Eu vi tolerar violenza. La cionabla. Eu vi vese en scaden carciau en l'emprem linja il bien. Claras, capables construccions, simples, curtes e concretes. Elles duain intruidar nus ots en questa devozione da penitenzia, ponterà e riflectà nostra vita.
E in prim dels ciun principis sa nomna, jau vi restati alla verdad. Son jau sincers vis-a-vis me mezz. Se sproviau da musa i malet ideal da me mezz. Son jau verdeivels e transparents en quel che dicel, en quel che fetgel. Sai eu cre als auters, ni inculpesce o els cum pretender che els dicen vola verdad. Son jau inclinaus da cre novitats da sensaziun, ni se sproviau da vesela realitat. Son jau inclinaus d'extagerar per pericli importants. Jau schon trovau la verdad sco arma per offender ni per far don als auters. Jesus Christus di, la verdad vegna liberavus al second principi fundamental se nomna. Jau vi bos inclinar avant de mal justia. Cor reagesch jau, pu jau se sentel de venir tractaus mal gestamain. Se mettel jau per auters, cu quels vegnan tractai mal gestamain. Ni lai quai mai freits, ni mir jau semplamain ven. Son jau proms de parter cun carstiauns che viven en schliatas ni en mendres situaziuns chiau. Partel jau miu possess, miu temps, mia sa vida e mias experienzas, mia compassiun. Se Jesus Christus di, beiai an quels che vegnan persequitai per via della giustia, perciò ad els a il reginavel da cielo. Al terz principi fundamental se nomna.
Io vi esser libers della tema. Da ciò io il plifet tema. Dil disdi e feli personalmein. Dina malsogna. Dalla morte, da miacna morte, ni da quella d'invien e carizzau cristian. Da toi cristians che fan tema a mi. Improvio da svaletà e fa pins ni ridiculs cristians che fan tema a mi. Lascia sorprender mai dalla tema. Giai forza sai au trovar per scacciar mias temas. Sai au capi temas sco improva per mia credienza. Cosa io rinforzar mia credienza e mia fidanza in Dio. Jesus Christus di, d'accordo vai sus tante tema, vai sus negina credienza. Al quart principi fundamental nomna. Io vi può trovare forza. Forza domini abbia faccias. Uiara criminalità, repressione per via dell'appartenenza alla nazione, per via della colore della pial, della derivanza della religione, della schlettaina. Come andiamo intorno con quella situazione cui io sento me sentimenti da odio, di fantasia, da forza e violenza. Come traccial e discurrali su le persone che portano la responsabilità per la nostra società, con rispetto e con sprezzo. Cosa da portali a tir conflitti. Provocesceli a budent auters, ni lascia leva mai provocama mezz. Sonde au habels da propi concludere in dispetta ni in carplina. Com onde au intorno con scafizione, con precauzione e schurmet. Ciò sai contribuì per proteggere la meravigliosa scafizione di Dio. Jesus Christus di, beai quels che trovano buona forza, perciò els vengono a dartare la terra.
al davos principi fundamental per il disse nomna. Io vive se e mince cristian i prim il bien. C'hai ai bien vide mai. C'hai talents aio. C'hai ai sur tot mia fermezia. Perciò metto a disposizione mia capacità, per me e per il mes. C'hai buone esperienze fatte con persone e mia vicinanza. Perciò sono io ringrazievole che io patraccio di quelle persone. Co giudicesce io altri cristiani. Se sprovel jau da se metter en lur situaziun ni son di au dirs. Senza remission e senza cor. Co reagesce jau vis-a-vis cristians caim per mai fet jasters. Son di au proms da se metter en contact con els ni un cesce jau santupadas. Io temo di venire alla corte in momenti che sono del visai alters generus e liberals. Confideli a Dio mias temas internas e mes motivs zu paie mi orazione. Jesus Christus di ais bolonch na vendil reginavel da Dio. Lei nos apportava un Dio tut, quai cai veniu conscient, et entamen a nus, e lein surdam quai adiel, scup saibel, stein nus en chanullies, e confessai na bon Dio nusa culpa en semen. Eu confessel a Dio tut pusent, ed avus que eu presens, da vetar lixau il bien e fac del mal, e vai fac pucau cum patrac, plaid et obra, per mia culpa, per mia culpa, per mia sun gronda culpa, per quai rogel eu la beata Maria semper pujala, tutti ils ungels e sons, e busque eu presens, da rugar per mai il Signor nies Dio. Lai ora. A Dio Bab, plain bontat e misericordia, nus venin us tiertai e rugain, gida che nus vivien us apuspai scocarciauns dalla lig. La grazia del Bab, la carezia del fel e la forza del sperson portin a nus us a perdonament, leggiament e salit. Persuender, rugain nus, entras Jesus Christus, mia Signor. Il Signor cum vos. Deus ai nies Bab, che ha in sia misericordia, reconciliau il mundo con se sex
entras la pasión, mort elevada da siu fel. Ha tarmes il sperson alla baselgia, che ils pucaus vignen perdonai, et arlisciai entras il son sacrament della penitenzia. Avus, che celebrais oz, quae devozion da penitenzia, concedi el perdonament, misericordia, remission, e l'absolazione dils pucaus, ed ascadina colpa. Il ba, ed il fel, ed il sperson. Nos steins in pais. Oz, en questa songia messa, sergurdainus en special da nies defunct Werner Meissen de Gonda. Il Signor regali a tus defungs il ruaus perpeten. Signor, la ruasa il et tut nos defungs en pais. Supplicas. A Dio regala als carciauns la forza, el en conoscia ils cors da ses fidaivels, e la a piarder negin da quels che se volven tier el, per quai rogainus cun nosa supplicas. Per quels candis Dio en nur vita. Seigneur, lai amfla els entras toi, adentai nova forza a nies sustegn. Nus Seignor, bien Dio, dai als Christi fidaivels di entir mon, il ver spert et anim da suandatiu fei sin sia via. Era lau nur che quella daventa in via stantusa e via della cruz. Nus mitigescha las dolurs dils cristians capiteschen sot odi e maljustia. E lai infla els confirt speranza e evangeli e della cruz de tiu fei. Nus rugaim per il mon che plira sot la schleata data non capiencha da tantas causas. Seigneur, spendre tiu pievel, e meina els in tias vias. Nus per nos defuncts, lai nus ruga. Perdona, o Dio, lor culpa, e daia dels art e part dell'avventura. Nus rogaim tai, exauda nos. Misericordaivel Dio, tia casa paterna ai avviarta per quels che vulen tornar a navos tiertai, nus engraziaim per tia carezia, et tras Christus, nia Signor.
Urai sobre se frars que mi ai vos ofrenda, davent di placiai la Diu, il ba tut pusen. Lai pura. Exauda-nos, Diu bundadaivel, entras tiu plait, asti clamau-nos da perdecha dina veta cristiana. Purifiquecha-nos, entras quais ofrenda, e dai-nos la força de ser escuder en cunder tot il sliet e sustentada per tot per il bien. En nom de Jesus Christus, nia Signor. Il Signore con vos. Alzai ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Il ai veramain din e gest de cantar a dina, a ti son Dio, himnis de laut, entras Jesus Christus, nies fra e Signor. El ai pilve staus sco il semselin che croda el trash, e miera per scia cresce e fluri nuova vetta. Ge el sex ai mors, perché nos agien la vetta, in a vetta senza fin e rendida. Que outras astimus au, coti as in cor per nos carceus, e vulas menanus entras ils misteris da sia mort elevada alla vita eterna. Eranus sun in cordialmain con las rochadas dels angels, per adoratai con il cant del sanctus, che mo ti meretes. Nos benedintai son Bab, persai, ti ais il Dio che vegna con nos, ed ai surtut con nos, cu Jesus Christus, en vida e raduna nos, per la chavera da carezia. Per quae rogai nos tai, tarmenta tius per la forza divina, sur paun e vin, e sanctificetia quels tuns, che Christus veni presense nies niets, con cier e saug, sco el a impermes anus, et a tut quels que fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius, a el en prescientia da ses juvenals, priu pão en ses mãos, e dai engratiau a ti, Diu, Babem ciel. Lu ai el rut il pão e partiu cul ses juvenals, gent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai mio cier, che vei un frius per vos. Medema main, a Jesus priu il calis cul vin en ses mãos, apus pai engraciau e benediu, lu a il purgiu il calis als juvenals e deci. Prendai
e buai tuts or daquel. Quai ai il calice della nuova e perpetua ligia, miu sau, che veni spons per vos e per tuts en remission dils pucaus. Fagiai quai en memoria da mai. Misteri da cardienza. E confessai te elevada in token pietieturnos. Adio bundadaivel baben schiel, nu celebrai la memoria da nie spintrament ed annuncien les grandes obras da tia caritia. Tiu fel Jesus Christus ca ius traspiti e muri, el ai en si elevada, arrivaus alla vetta en ciel, nu aquel ha il part da tia gronda gloria. Misericordaivel Dio regala annus il spert da caritia, ed enferma ennus e tut quels can envidai e la chavera pascala il spert da tiu fel, e fainus era pli e pli similions a Christus. Benedesha ed enferma, tut ils menaders, ils musades, las gidondras ed ils gidondes de las baselges, en special nies Papa Francesc, nies uves Iosef, ils uves spirituals e diacons, tut las donas ed ils humens, que han surpriu in pensum en la baselgia cum cor sincer. Fai che la cominonza da tiu pievel en conosci il sens dils temps ed aventi pli e pli fidaivla al Evangeli. Bab, fai misericordia con nos frars e nos sores, cae ni ordavon annus la via della carizia e della cardienza, ed ein cullur mort venia casa tirtai, per aver con Christus la pais da tiu reginavel, maina alla levada, tut nos defuns, tien conosces lur cardienza. E con quella fidonza rogainus e per nus ex e per tuts, che viven con nus, che us sentiara, prenera nus en tiu reginavel, che nus condunciaien la planezio della vetta, senza fil e rendida, uni con Maria, la mumma da Jesus, e sius spus son Giuseppe, con ils apostels e martes, con nos sons padruns, son placi, son Ciaclau, e con tutti ils sons, lainus ludae beneditae, entras nia segna Jesus Christus. Entras Christus cum el ed in el, ai ati adio baptiot pusen, e l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Amen. L'ainura con il splaix da Jesus Christus tier il Seigneur nies bab, sia lis tarlisha sur l'entira carceuna dat, et acclamau tut ils carceus en si reginavel. Bab nos, qualche ties en ciel, sons veni facil tiu nu, tiu reginavel veni tiernus, tia veglia da vetis in tiara sco en ciel, ni espur da vinciadi dai anus oz, perduna anus nos pucaus, sconus perdunain anus culpons, e maina nus poen e pruament, mo bain spentra anus dil mal, persai tessa in originavel, tia la possonza, e la gloria sempre. Amen. Il spert da Dio unescia, quai cae separau, e che stat en via in alauta. Entra sia forza a il Seigneur prius in se sex culpa e pucau del mund, e sia rugai nos. Seigneur Jesus Christus, mirabos in nos pucaus, mobain, sin la cardienza e la fidonza da tia baselgia,
regala della unità e paz tenor tia veglia. Nos vai enriquecer la gracia de Jesus, e desenclamai da purtar hoy el mundo la paz. Christus è nossa paz e nossa reconciliação, el saigi cum vos. Chur da Dio, che prendos na vera l'espucau dils mundo, mirai il chur da Dio, che prenda vera il pucau del mundo, beai quels che inclamai alla chavera del chur. Seigneur, eu sunt vove en gols, che ti veni su fiutes, dimo in plai, e mi orma da vita sana. Per la comunione, vedi l'emprem davant seniastra, ni drecia e suventre da seniastra. Questo è stesso.
Orazione nel temps del corona. Dio e Bab, nus vignin e nostra miseria tirtai a rugain per tia protezione del virus corona, che ha costau la vita e che porta bia miseria als cristians. Nus rugain per tia grazia, preserva nossas famílias, società e entir mondo malsognas e catastrofes. Nus rugain tirtai plein speranza che la virolazione possa combattere le nauschas conseguenze del corona, che l'economia possa se revenir e che nus astiam ben gleiti se mover liberamente e senza tema. Meina ils mauns ed il patratg dils miedis, dils regents e dils didonters che nella cerca suenter miurament e sligiaziuns co combatter l'epidemia. Nus rugaim pils malsauns, che els possiam ben gleiti puspai vignissauns e per tot quels che viven plein tema per via del svilup della pandemia. E nus rugaim pil personal da Cira che s'engaggia senza paus pil provvediment medicinal dils malsauns. Possian els tot sentir la forza del ciel e bo perdere la coraggio. Meina tot les ofrendas della pandemia alla vita perpetua. Amen. Amén. Saludada seis tu Maria, plena da gracia, il Señor è con te, ti és benedita dentro les dones, e benedius ai il fruit de tu ventre, Jesus. Sonja Maria, Mãe de Deus, roga per nos pecadores, us es en l'hora de nossa morte. Amém. Lai ora. Senhor, nies Dio, nos engraziem per tia benevolenza, per tia misericordia e tias gracias. Tia nuviala que nos vai udiu e meditau, escolherá os mistérios que nos vai celebrar, acompanhem e fortifiquem-nos pil davos ciancun della via, che mainanus ad una salutaibile e legraibile fiesta della pace, da Christus tiu fel, che viva e regia con te, ed il Spirito, us et in perpetuum. La impierga Diu per sia benedictium,
Il Signore cai plain carezias co in amuma e burs scobab, el saigi cum vos. Con alegria e benediction supplicai-nos per nos ex e per tots quels que jaien a nos cors, e con quels quals nos essen uni. Il Signore benedesci nies patraccia e nies agir, ed el saigi con nos sin tut nossas vias. Ascia benedesci el, ed accompagni-nos, e tot nos concarciaus, il bien ed amoraivel Dio, il ba, ed il fel, ed il sperso. Caros presents, dia vice la vos tuts, tot bien, stay souls, od in abbiada domenica, ed in abbiada iamna, venavo già informazione per tu cont la via della croce de oz, già mort les restriccions, e per via dell'aura, fagiai-nos oz, via della croce, bo in conta clavadi, obai, in la baselgia, a sunvis, alla sciù. Mai, e la paz con vos.